feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop feeling. So just dance, dance, dance. Come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. Ребята, что так слабо? Давайте похлопаем, поздравим. Gyerekek, tapsoljuk meg az új szintet! Gratuláljunk neki! Давайте увидим, в зале есть те, кто, у кого еще нету значка менеджера, то есть те, кто не менеджеры. Ki az itt a teremben, aki Поднимите nem руки. menedzser? Руки. Emelje fel a kezét az, aki Держите, még, держите, держите. még nem И теперь menedzser. громко поздравьте этих ребят. Nagyon hangosan! Gratuláljatok ezeknek a gyerekeknek! Спасибо вам огромное, господа менеджеры. У вас по 1 минуте. Egy perc mindenki számára. Egy perc. Еще раз я. Доброе утро, Forever. Még egyszer én vagyok az. Jó reggelt, Forever. Я Тагаева Зумрата Бисаттаровна. Я строю бизнес в Москве. Моszkvában építem az üzletemet. Мои спонсоры являются семейная пара Абдибаев, Союзбек и Үмитгуль. Ezek a szponzoraim. Высший старший спонсор, успешный и сильный, замечательная семейная пара Кадыров Совет и Турганова Зарина. Felső szponzorunk egy fantasztikusan erős házaspár, Zarina és Szavet. Что я хочу сказать? Новый человек. Семинар – это успех. Mit szeretnék elmondani egy új embernek, aki először van a Семинар – это секрет бизнеса. Itt van a Успех siker. секрета. Вот что никогда не пропускайте A семинар. szemináriumban rejlik a sikereteknek a titka, ezért minden rendezvényen Как наш vegyetek részt. спонсор сказал, высший старший, замечательный, добрый человек, Эрмек Бухаршин. Семинар «Мечта роддома». Szeminárium. Вот что я всем желаю успеха и удачи. A szemináriumon születnek az álmaink. Ezért mindenkinek óriási sikert és nagy-nagy álmokat kívánok. Ефимова Людмила, город Jefimova Надыр-Север. Ура! Людмила, Oroszországból érkeztem. Мой спонсор Szponzorom Мельниченко Menicsenko Лариса. Larissa. Вы хотите быть счастливыми? Szeretnétek boldogok lenni? А хотите быть богатыми? Na és gazdagok szeretnétek lenni? Присоединяйтесь, мы Akkor вас всегда csatlakozzatok. поддержим. Mindig is támogatni fogunk benneteket ebben. Доброе утро, Forever! Jó reggelt, Forever! Я Капарова Гульнара, родом из Кыргызстана. Gulnara vagyok, Kirgisztánból érkeztem. Moszkvában építem az üzletet. Моим прямым спонсором является моя сестра Közvetlen szponzorom az én nővérem. Спонсоры Артепая Медетбек и Боронова Алтынай. Ezek viszont a felső Структура szponzoraim. Кадырова и Зарины Тургановой. Kadirova, Zarina és Szavet. Я пришла в этот бизнес ровно год уже. Egy éve, hogy csatlakoztam az üzlethez. И я благодарю Всевышнего, в первую очередь Всевышнего за то, Elsősorban что hálás vagyok az Istennek, я оказалась здесь вместе с вами. azért, hogy itt lehetek veletek együtt. Рядом с успешными людьми. Sikeres emberekkel együtt. Ez egy annyira fantasztikus dolog. Благодарю моих спонсоров, благодарю свою Hálás köszönet a szponzoromnak, közvetlen szponzoromnak, a testvéremnek. Благодаря ей я стою здесь. Neki köszönhetően itt állok a színpadon, és neki köszönöm azt, hogy megcsináltok a menedzseri szintet. Először vagyok egy ilyen nagy rendezvényen, Я сейчас так очень волнуюсь. és nagyon-nagyon izgulok most. Желаю всем удачи, успехов. Mindenkinek sok sikert Я люблю kívánok. всех вас. Mindenkit szeretek. Люблю Forever. Szeretem a Forever-t. Forever, ура! Forever, hurrá! Добрый день, семья Forever. Jó reggelt, Forever család! Меня зовут Сидалы, Szidalánynak hívnak, фамилия Сутамратов. Мне Сутамратов. 22 года. 22 éves vagyok.
Я в этом бизнесе 3 года нахожусь. 3 éve vagyok ebben az üzletben. Я хочу выразить огромную благодарность моим спонсорам. Это семейная пара, Hálámat сильный szeretném руководитель. kifejezni a szponzoraimnak, Бахтыбаев Абылкасым, Кожашова Baktibayev Чаңын, Abulkasimnak, структура Эрмек Бухаршин, Майрова Мара. Jermek Bukárcsin struktúrája, és a Márova Majrái. Что я хочу сказать новичкам? Mit szeretnék Ja. is mondani az újaknak? Когда я prишел в этот бизнес, вам надо будет всегда посещать на семинар. Amikor csatlakoztam a Foreverhez, el volt nekem mondva, hogy ilyen rendezvényeket kell részt venni majd, Благодаря на семинаре мы стоим здесь. és a szemináriumnak Spasibo köszönhetően itt állunk всем. a színpadon. Спасибо. Mindenkinek óriási köszönet. Доброе утро, Forever! Jó reggelt, Как вы? Forever! Не Hogy устали vagytok? еще, не Nem засыпайте? vagytok fáradtok? Nem alsztok még? Не засыпайте, потому что Не алудja, это только очень ты, хороший Мэр. день сегодня. A Слушайте mai nap каждого, egy который fantasztikus выходит, nap. Hallgassatok каждого лидера, который mindenkire, выходил, aki itt van a színpadon, minden vezetőt, потому что, может, сегодня у вас родится мечта, mert lehet, hogy pont a mai napon fog megszületni az álmotok. так как у меня было. Ahogy velem is megtörtént. Позвольте представиться, меня зовут Эрмекбаева Нурзат. Örmekbájeva Nurzanátnak hívnak. Я с Кыргызстан, город Ош. Kirgisztánból érkeztem, Osh városából. Мой спонсор, моя мама, Эрмекбаева Мира, Az édesanyám a szponzorom, вышестоящая Космалиева Замира, ez a felső szponzorom. Линия Мурзабекова Бахткан. Mirzabekova Baktikánnak a vonalába tartozunk. Я хочу сказать слова благодарности. Szeretnék hálámat kifejezni. Во-первых, это Всевышнему, Hát elsősorban az Istennek, потом маме utána az anyukámnak, и Бахткан Эже, és Baktikánnak, потому что она показала нам mert ő mutatta meg эту возможность. ezt a lehetőséget számunkra. Еще хочу большое спасибо сказать за вчерашнее гостеприимство. Még óriási köszönetet szeretnék mondani a tegnap vendéglátásért, Мы были в гостях у mert hogy Котики и szerencsénk volt Атилы. tegnap a Katika és Attila házában lenni. Было очень круто. Fantasztikus volt. Всем желаю удачи. Mindenkinek sok sikert kívánok. Желаю, чтобы каждый, кто здесь находится, нашел свою мечту. És kívánom persze azt, hogy mindenki, aki itt van ebben a teremben, megtalálja a saját álmát, И достигли этого. és meg is valósítsátok. Спасибо всем. Köszönöm mindenkinek. Dobrý večer, milí foreveráci. Dobrý večer, milí foreverovci. Som zo Slovenska Я из Словакии, a volám sa Maria Patková. и меня зовут Мария Паткова. Do tej úžasnej spoločnosti som sa dostala vďaka pani doktorke prírodných vied Kataríny Tunkovej. Я попала в бизнес Forever благодаря прекрасной моей знакомой гомеопатке. Za to jej veľmi pekne ďakujem, lebo som sa dostala do najúžasnejšej firmy na За celom что я svete. ей очень благодарна, потому что я благодаря ей могла попасть в самую fantasztikusную компанию в mire. Tehát köszönöm, hálás köszönetet szeretnék elmondani a szponzoromnak. Neki köszönhetően benne vagyok egy ilyen fantasztikus vállalkozásban, A vďaka mojej nadsponszorke, и благодаря za моей ktorej veľmi pekne ďakujem, že dneska stojím tu ako manažérka. И хочу поблагодарить моей верхней спонсорской линии, потому что именно благодаря ей я здесь сейчас на сцене стою в качестве нового менеджера. És persze köszönetet szeretnék, hálás köszönetet mondani a felső vonalamnak, mert az ő segítségének és támogatásának köszönhetően most itt állok a színpadon, mint új menedzser. Ďakujem krásne ešte raz. Спасибо большое еще раз, még egyszer mindenkinek köszönöm. Ďakujem celému kolektívu a Спасибо. ďakujem, že môžem dneska tu byť s Всему vami, коллективу и úžasnými ľuďmi, спасибо ako ste vy. за то, что я могу быть здесь среди таких людей, как вы. És hálás köszönet annak, hogy itt lehetek most veletek együtt ezen a színpadon, illetve ebben a fantasztikus teremben. Ďakujem krásne, pekný večer ešte všetkým. Köszönöm mindenkinek, és mindenkinek szép estét kívánok.